itukpal ko in tatso ko din waktu ini wairun narugain nga guru kanasaan kulung dia wairun narugain kita Syekh Nasir Abdurrahman fal yataqabbal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamo kawiaksahan hang po na tagi sa adlaw. Ang programa na to pagtakaran sin pagbubuka hiatud na mo maun kaniyo ingganap pangadyan. Ingganap pangadyan hiatud na mo maun kaniyo ayat ha suratul Anfal. Ayat hikakauhaan tag-upat. Di hayat ini aun kakuyakan sin Allah Ta'ala ang mga ipon niya. Semua. Aula-aula kakuyakan sin Allah Ta'ala ang mga beriman. Lari-lari amunen tiyawag niya. Mga anak po katiranan, piyapanjari sinallahu ta'ala yung katan piyapanjari aun maksud niya. Aula-aula na impagpapanjari manusia aun maksud niya. Dahil nga mga maksud piyapanjari sinallahu ta'ala yung manusia
magparayaw sila rihagumi, iwan magparayaw sila hadlaw kana-kana. Pamarintahan nila yung gumi, hukon nila paghiluhalaan. Magmarayaw sila hagumi, hukon sila magmaksiyat. Yanug haraan sila sinallahu ta'ala panyapi pamarinta. Yanug haraan sila sinallahu ta'ala panyapi pamarinta, hukon maghiluhala sa magkasi iwan maglasa. Mga anak po, yari kita niyo habulan piyaridda sinallahu ta'ala yung karayawan niya. Hawala na to na hinanging karayawan, kakaiwanan bulan, uuhon na to injasad na to. Uuhon na to inyawalihan na to. Tambagon na to yung kakuyaran sinallahu ta'ala. Tidak maggunain Allah Ta'ala kakuyaran dahil kato sa biyayta niya sadya. In magkagunahan kuyag kita niyo rin hatuhan. Dahil nga sa babiyad itong yarin paltawakan sin Allah Ta'ala kato ni. Ya ayyuhallazina amanu, tiyag sinallahu ta'ala yung mga bariman na mamarat saya harupun iman ulun. Kalta iaamalan nila kauhaan tagupat kajam. In rukun iman unum. Iaamalan nila man in rukun iman unum. Marayaw palsugpatan nila tudyo patuhan. Adapun bang dimayaw na impalsugpatan sinipon iwan tagipon inbungan niya. Magkasi iwan maglasa sila magkahi. Imbungan niya magtaat sila iwan magibadat sila pa Allah Ta'ala naguulong naglalasa. Sabab kal na amuad timpiyag papanjarihan kanila. Mga anak po, hawala na tunahin ang sintao. Imbihad turagbo sa ruwayng bulan. Di habulan ini. Ada kala jukup katluan, ada kala kawantag siyam. Piyukbu sinallahu ta'ala kato tanin. In karayawan doon, iban sing karayawan adlaw. Amuin kumuyag kita ni. Sabab imbunga sing kuyag, kasanyangan. Imbunga sing kasanyangan, magtaayon. Imbunga sin pagtaayon. Yanug hara kanila sinallahu ta'ala, ingkatan kagugunahan nila kabuhi iban kamatay. Mga anak po, aun signal, kininggumi, upamakun umul malaas na. In signal siwi-siwi, akat gimuwa na kata. Ya, biya, wayroon inu-inu sintao. In nag-inu-inu, amuray mga bariman. In mga bariman, hamasasin na mga sahabat niya. Singuran si mga bariman hamasay ni. Hari parumatungin Ramadan. Nangangayo na sila patuhan-utuhan na mo. Piaabot mo kami habulan biya ini nagtag-ipon. Paabot na kami magtag-ipon na bulan Ramadan. Mga anak po, jakpatin na kaabot. In pag Ramadan hatahon ini. Maita, sabab iabutan na isab sila sin kakuyaran sin Allahu Ta'ala. Amal sin dun, iban amal sin adlaw. Unang paltawaran kanila, istajibu lillah.
walirasulihi ijada'akum. Taymaan niyo. Sambakan niyo, impanaabiti sintuhan niyo, iwan sin rasul niyo, apabila kamu taabitun. Uno yung panaabit yan. Lima yuhikum. Bang niyo siyambag, bang niyo tayma, hindi nga Tuhan niyo, amin, yatud maun ka niyo sinabi niyo, hayatun tayba. Ing kabuhi niyo yariha dunya, anugharaan kamu sin Tuhan. Sin kabuhi sa rayaw-rayaw. In nagngan sin kabuhi sa rayaw-rayaw Tuhan. Adapun aming yanan niyo. Kabuhi marayaw. Kaununda sin anay bahay niyo. Yanudda sin duno. Tununda sin lupa maglinog. Daing kabuhi sa rayaw-rayaw. Aming yanan sin Allahu Ta'ala. Hayatan tayyiba. Kuyag. Di maghublaw. Naing kuyag sintaw biyahon marwa bulanda. Limay tayad turwa bulan. Pagi karwa simbulan, wayron na magguwa. Zero balance yung pagtumbukon niya. Pagkadto niya, pagtumbok niya, zero balance. Magkatulsin o, magpirit sing katas. Imbar iman, indaran niya pagkitaon, amin, hadlaw susungon, way rakar siya na zero balance. Na, apabila tiyayma sintao, impanaabiti sintuhan, pihatod niya hanabin niya, ingkatan pardaakan, hajihil istijaba hayatun tayyiba. Imbungan niya, kabuhi sa rayaw-rayaw. Naing kabuhi na to diya dunya ini, kabuhi pleyano sim mga tao. Biyay nilang nindagbus ko, biyay nin hinang ko, biyay nin katantan, inyad to tiyali nila. Ada po ning kabuhi biyay ta sin Allahu Ta'ala. Sambakun na to sadya in panaabiti sintuhan lima yuhikum in uno-uno na hikarayaw sing kabuhitan. Bang di mayaw yung kabuhi mo, antara niyo magkahi, lawisan indayaw sing kabuhi, apabila tiyayma sintao inbayta sin Allahu Ta'ala panawag-tawagin. Kabuhi marayaw riya dunya. Iman kabuhi marayaw hadlaw kana. Aun hambuk guru ya subun niya murid niya. Bang biya diin inhantang sinta ukiukuyakan. Uno yung pangilahan sinta ukiukuyakan. Imbayta si murid ha guru. Guru kulong na inalamat pangilahan sinta ukiukuyakan, nag-uyum sadya. Naon tawrit nag-uyum. Manin tao yan magtuog. Tawang siya magtuog, ay nasaan nag-uyum. Nayad to na lang na iabutan simpikilan ko, in tao kiukuyakan, nag-uyum. Bata kulong na bang ako kiukuyakan, nag-uyum. Nalong niya, wasihatan takaw intaw kiukuyakan. Ampayng kuyag niya yan ding hatuhan. Masanyang impangatayan. Masanyang inakal. Masanyang impangatod. Masanyang impangdungog. Mayta. Sabab, baynahu wa bayna rabbi. Antara niya na iwan sintuhan niya. Ampay na antara na iwan sin pagkahin niya, biya dakat. Ubus taob, ubus hunas. Biya doon iwan adlaw. Ubus tigidlom, ubus masawa. Ada puninday nga Tuhan. Bang wala na bugto. Binurihi, binuril iba. Yan kanya insahaya. Sahaya sin pag-iman. In karunahan na to sambakun.
pag-iman sa bunal. Amo na yung partawaran sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Wa adamul istijaba. Amin tauri tumayma. Sin partawaran ini. Bangin taymayma hayatun tayyiba. Hindi tumayma. Lawan niya yadto. Mautun radia. Patay siya, simpatay sa ngingi. Uy, unang patay sa ngingi. Amo na yung tao, buhi siya sa patay na inatay niya, patay na inakkal niya, patay na impangatod niya, patay na impangdungog niya. Tudyo patuhan. Tudyo pakabayaan niya malano. Bang kumangi mata niya raw pa doktor. Doktor long niya, biya din ako makakita TV. Doktor long niya, biya din ako makarungog. Dayawn, mautul kalb. Apabila miyatay na inatay sin tao, hangkan miyatay ri siya tumambag, sin panaabiti sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyanan imyatay, sin kamatay, sangi kamatay, buhi da siya, sa patay na inatay niya tudyo patuhan, wayroon na palsugpatan, hantara niya iwan sintuhan niya, hapal sugpatan marayaw. Mga anak po, imbulan ini. Tayo mauna ito yung kakuyakan. Kita niyo yung maglagi sing kakuyakan na kana sahabatu radiyallahu anhum yatasarauna wa yatasabakun. In sila yan maglumba-lumba. In sila yan mag-us-us. Pakain. Ilal jannah. Pasurga. Ba't amuratin paglumba-lumbaan? Pastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu pamarayaw, napag-ubos. Harap pakain. Pasurga. Pag-us-us kamu. Yari nakita niyo masasuway na tuon mag-us-us. Mayta, nag-deploy in iblis sundalo niya. Insa taod-taod sundalo iblis, babae. Natuad tungki mga tao. Najuja na yung mga tao, ri mga to, pagkita nila sundalo babae, ri pasikon. Imbar iman tuan. Di makajul-jul kanila. Sabab mayta, yawn kanila yung kabuhi sa rayaw-rayaw. Yaw man kanila yung kabuhi sa rayaw-rayaw, aong kanila junna, aong kanila taming, aong kanila hisnun hasin, aong kanila puta mahuot. Kaya nga sabab yaw sinibli, siwan sinsundalo niya, di majul-julin yan. Mga anak ka po, yari kita niyo habulan Ramadan. In lawang hiblis tambul. In hiblis gyarapus, gyarakutan. In ukab katantan, abwabul khairat. Abwabul khair. Iukab sin Allah Ta'ala, in katan lawang pamarayaw, natambul in katan lawang pamangi, iwan hiblis. Ang pangasulong si mga tao, may taak niya di nagkahalinin yaman biya. Wala mo ihagad yung kabayaan sintuhan, inihagad mo kabayaan mo ra. Ba't bangyad to ihagad mo yung kabayaan sintuhan mo, janji sintuhan, bang kaumahinang kakasisintuhan, ihagad mo yung kabayaan sintuhan, di niya pasaran in ipon niya. Kaya nga sabiad to, yung mga sahabat, habulan Ramadan, iwan bukon bulan Ramadan, in iyamalan nila, tu parakala, harin hawawaran nila, mag-alop in ipon, iwan tag-ipon.
panambagi nila, panaabiti sintuhan nila. Nauno yan tuan, bikulubihim, walisanihim, wajawarihim. Piyakuyag nila, inatay nila, hakakuyagan, piyakuyag sinallahu ta'ala. Makakuyag in bulan Ramadan pagtagipunan. Taklilut ta'ami was sarab, wa taksirut ta'ati wal ibadah. In bulan Ramadan, makakuyag pagtagipunan. Mayta, magpatiw-tiw na pagkaon, magpatiw-tiw na pag-inom, sarawa magpatauran pagtaatiman pag-ibadat. Yan yung pag-amal si mga sila barima. Lumamod kita niyo mga anak po. Taklilut ta'am, wasyarab, wa taksiru ta'ati wal ibadah. Magpatiw-tiw sim pagkaon, magpatiw-tiw sim pag-inom. Sakali naturong sintaw, ang palong na nakapin, manjari pakanapan. Ang pakitalong narihaptiyon. Tayong hugim baita sintuhan kayo mo. Asaw muli, impu asayan ka, pubukon kayo mo. Bang man nakakaon ka, bang man nakainom ka, bukon na sasangkad, bukon na susungkad, impagbaya, impaggaos, dahil hatuhan na. Asang bil pabiyaon, uy, saan niya hapdin tao? Kaya nakananam hapdin. May tayad to, sabab, nagpatauran siya ibadat, nagpatauran siya, kabayaan sin Allahu Ta'ala, bukon na nagpatauran kabayaan niya, siya impya taod niya, kabayaan na sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. La yas'urju. Bal yas'urul lajjati ta'ati wal ibadah. Reject niya na yung pagkaon masarap. Reject niya na yung pag-inom masarap. Iuwi niya na pakabayaan sintuhan. Bangman o pagkaon o pag-inom. Kagawa, ialop niya na in sarap sin pagta at patuhan. Hangkan na yung tawri tagihan mag-ibadat patuhan upama kung pagkaon way kaya sarapan. Intaw kaya sarapan sin pagkaon, misan dayan at totas buhod, way rundi ha, baba. Insilikan sin pulbay po niya, butangan basi, butangan kadina, butangan antina. May tayo butangan kadina, butangan antina. Supaya bang sila magmula, yari na kami lang na nagmula, tabangan niyo kami. Kakausan imbaran hipamula hapan sa baban pagkaon. Hituk niya imbaran niya, hituk niya nyawalihan niya, hasabab sim pagkaon masarap, hasabab sim pag-inom masarap, imbar iman. Hituk niya, inyawalihan niya, iwan sin jasad niya, pakabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hawala na ito na hinang harukaying bulan, inangon na to di mga anak kapo, kakuyagan niya ito sin Allahu Ta'ala. Uno yan, hifzul qalb. Kaya puasan niya natay niya. Susungon, mataod-tao, biyayta sin nabi, maglag, sin pala, sin puasan niya. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illal ju'i wal apas. Ima na singkam sa taod-taod, bukon sa tiyo-tiyo. Mataod nagpupuasa, hiyap di sadya, iuhaw sadya. Mayta, way nagpuasain atay. Nabiya din puasa sin atay. Impuasa sin atay, mu'allikan billahi khawpan wa raja. Di mataalok patuhan kabuka. Di mataalok patuhan kuyag. Iwan paghulat-hulat
sin karayawan hiyanug hara sin Allah Ta'ala bulan Ramadan. Pula-pula mo tayong hugim baita sin Nabi mo. Siyu im makasambahayang tarawih. Im pagsambahayang niya tarawih. Binuri imanihi. Sabab sin sahaya sin pag-iman niya. Walay sa binuri adatihi. Bukon sahaya sin pangadatan niya. Im pagtarawih niya yadto. Kaya ampun na sindusan niya nakauna. Makakuyag yan ito rin. Imbar iman kiuyakan. Imbukon bar iman, alalaw ni masjid amin yan, tumina kita niyo. Ba't na natatlong nin tuhod ko? Iman mataod lang niya pagtawakan ko, malugay. Inlugay, pila ka. Alalaw napit kay mahutang kadyam. Namin nagsiyat ka, iwan simbakay mo, pilang kadyam. Duang kadyam, no. Unin dihil kay mo. Unin na hasil mo. In nagtarawi ka, hang kadyam, iampun na sintuhan indusa mo na kauna. Mga anak ka po, lagpuon na to. Huwag pagtarawi katan bulan. Pagrespikan na to, hurmatun na to, marayaw ing kakuyakan ini. Man kama Ramadana imanan waktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amang biya na ini mga banus. Maksiyad. Sabab miabot na imbayta sinjunjungan, hasusungon. Amo na yung kita niyo ini. Yakhruju min baytihi mu'minan wa yaudu ila baytihi. Yusbihu mu'minan wa yumsi. Timay na at pamataas suka, yung siya lang simbay niya, mu'min siya. Dahil nga mga taas suka pamahapon, yung na siya lang simbay niya, bukod na siya mu'min. Ikaw na naguno siya. Yambo siya iblis. Yambo siya palambay. Yambo siya palambili. Way siya nakapangatu, sinaw ni pangangatu niya, sabab na ambus. Nahabulan ini, ikaw na yung paambuson. Di datuanin tao, mabaya mga ambus. Ya astulan, suwayin kuyag mo, hapag tarawi, binan na yung pagkaundoon masarap. Ubus na, inagi mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tukbal ko yung pagsukol patuha. Bye-bye, pagkaon, magtarawi na ako. Ampayan tuwan. Sisiyo pabalong nilang toilet yaw, ning kaluluhay. Kitaan niyo mga tuwan. Dahil nga sabab yan, biyay ta katutan niyo yung pagbuka, nakasud pasun na. Nalong si mga tao, manjari na ba? Nanguun, manjari na. Tinguran yan lang hamasasin nabi, hamasasin sahabat, pulang pa yung pagkaon. Hulma dalawang na. At tulad tuhan nakaroon, bukon imasa na to initi maud, patauron mo isip paguno mo. Dato mga anak ka po, papuasaha inatay mo. Biyadin kagi, pataallo ka, sindumiwan sinadlaw. Patuhan mo, inatay mo. Khawpan wa rajaa. Kabuka. Iban, paghulat-hulat. Kaya nga sabab yan, induhulan sinayat, la'allakum tattakun. Napauson tayong tattakun, papuasahain atay mo, aming nasin atay mo ring hamangiin pagpuasa mo. Junnatul muharibin, intaming si mga tao, mujahid, umatuha saitan, pagpuasa. Na, wag muna parayaw yung puasa mo, asal-asal dagya kakutan iblis, di na mag-isabisab.
Mamayta na. Di na ako lang na makato. Di na ako mag-isabisab. Habulan Ramadan, yagakutan ako. Pag uwos yung bulan Ramadan, unuhon na ako. Sabab. Asubuhon sin Allahu Ta'ala malaikat. Mga suway malaikat patuhan na duman takbir. Utuhan na mo. Uno na nitumbas mo ang mga ipon mo. Nagibadat sindum. Nagtangka sinadlaw. Uno na nitumbas mo kanila. Palman sintuan ng mga malaikat na nga suwad do. Pagsaksi kam. Kad rapal tulahon. In sila yan, saksi niyo, iampun ko na sila. Kaya umiwala datuum. Di kau kuhan simbihan sin biya kau sinampapiyag anak. Hang kabulanda. Yung paghadya mo, rawang mo na rin at tulan, biya kau sinampapiyag anak. Kakalituan, maapda kuman ng mga haji. Nagdaras. Pakabot pa. Pamakam Ibrahim, mumundong na kita ni ulong niya. Kagiikan na kakanan, magpatta. Uy, salong na nakapagpatta atong ni, kita ni ura. Tinalawm amal siya yaon. Rukun yaon, yung pagtawap niya rin man dari sa kalutan. Na nagdara, takad na kamulong, nabiya hayang-hayang. Mga anak apo. Palihalaon na. Papuasahon na to'y natay na to. Buka, hamul ka sintuhan. Buka, hasik sa sintuhan. Iman, kuyag, hakakuyagan. Piya kuyag kato tanyo. Sinallahu ta'ala. Impamulan sang niya kato. Sambahayang sadya tarawi. Hikaampun na sindusa na kauna. Hibin mo saning pagkaon masarap. Hibin mo saning pag-inom masarap. May ta, aon na lawiing sarap. Sarap ha pangatayan. Bukon na sarap ha simod. Bukon na sarap ha ilong. Sarap na. Lazzatul iman. Kaya naman na kau. Simpag iman. Kaya naman man kau. Kaya sarapan. Tarihan na kau. Hakabayaan sintuhan. Kaastulan mo na imangi, di na kau tumari, hakabayaan sin napsu mo, iman hakabayaan sin syahwat mo. Ito mga anak apo. Na, intao nagpupuasa. Mapakuha niya in syaitan. In syaitan, wayroon paghuhulaan. Sa yung paghuhulaan niya, kaatay. In toilet niya tayo nga sintao. Pula-pula mo. Inangon si Arisin Saitan tayo nga mo. Mabaya ka ibandi. Bangkaw rin sumambahayang. Aula-ula rin sumambahayang subo. Bala alayhi syaitan fi ujuni. Pagsabilin syaitan, pula-pula mo. Natutug pa kau ihian inuno mo. Uwe inu-inusin tao. Imbar iman. Pakuwaon niya. Yaitaan siya sinabi, As-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Lumawain syaitan, halalawayan sinduko, harap pakain. Katay. Kaya nga sabab yan, bangkaw nakatali na si Mangi, yan naguhula. Bangakaw nakakuan na si pagigilil ang pagjangki, yan malingkatin paradul niya, malingkatin kukulangan niya, malingkatin, uno pa yan mga tuwan. Dahil nga sabab yan, in pagpuasa ini, kuyag kaw sin pagpakuyag kay mo sin Allah subhanahu. Nayad to mga tuwan, intungod pa atay. Papuasahain atay. Sabab bang di mayawin atay. Di mayawin kata. Hikarua, mga sahabat. Kaya puasa nila, indila nila. Hifzul lisan. Maayad sila harila nila. Ibiyawin tuhan. Pag-istoryan sin tao,
Pagigil, iwan pagjangki. Uno talong nimbay tayo tuan. Uno tayong suy-suy hikuan. Ayaw, imbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qulu linnasi husna, parman sintuhan. Imbeta niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakun khairan. Aw yasmut. Ay mo na suy-suyan imbeta hikuan. Ay mga istorya ni ngadto. Bang. Mang mabihatin dagbos niya mga tuhan, piyalihala kau sintuhan, kiyakuran kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, maita, mausal mo na, indila mo pakabayaan sintuhan. Uno, zikrullah. Fajkuruni ajkurukum. Makdo sa Tuhan, hindi manuntum pa Tuhan. Kaya sabihan, ayaran natin simud na to ini. Sambil ipon na to ini. Inasal-asalisin ipon na to. Puti, suway puti da. Bukun ito mo. Hipagjijikir mo pa Tuhan. Hipagbabasa mo sinsulat pa Tuhan. Hipag duruaan mo pa uno. Sakali. Biyarin. Na, katoy ko ng mga Tuhan. Zikrullahi dawaun wasipa. Wa zikrun nasi daun wadararun. In pagjikir pa Tuhan, in pagtumtum pa Tuhan, ubat, iwan makapauli singkatan sakit. Iwan makapahalulay singkatan problema. Nah, pagkuruni, panumtum ka mukha ko. Ay kurukum, nawang kita rin na manumtum pa Tuhan, wairon din nga uno. Saan niyo mga Tuhan, nawala na to yadto na hinang, haruwayng bulan, hinangon na to da hindi aum pakawaan tagpila adlaw. Way na ha? Labi na pumanang po adlaw. Mataod pa. Mataod pa mga anak po. Patauron na to injikir. Kadto ikuno, jikir sadya. Hasambahayang. Ubos sambahayang. Amin jimikir kau. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kasiyaman tagsiyam. Ini kahanggatos. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat hatayahu walau kana misla jabadil bahr. Iampun na sintuhanin dosa mo. Misan pabiyak lagbo, misan pabiyak bukal laod. Kadto kau pabulibag, bang maalun ito nga. Amin alun sadya haot niya yaon. Iwan sinamuin pagguwaan sinista puti, yaw na pupo yaw. Katagihan sintauron, mataw doon mag-along ista puti. Atura yan, kwan yun. Ito ngawang pila. Natuan, wala mo na ito na hinang. At tiap-tiap ubos mo magsambahayang impanasbi adto. Panasbi kaw rin. Sindun, iwan sinadlaw, puwas sambahayang pardo. Yampun na sintuhan hindi sa. Kita niyo mga anak po, indayaw niya. Na, zikrullah, unin zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod. Ima na sinjikir, pagtumtum. Laong si mga tao makahati, yung pagtumtum pa tao, sakit. Na, aw nang buhok tao, yung tiutumtum niya nasakit to. Aw nang buhok kusog, subulin tiutumtum niya babae. Nasakit. Ingan si sakit niya, no? Nakaubating katandok to, di kaubatan. Aw na kadtombok doktor, may ingat magpilasa. Tiupo na ning galak niya. Ano ba yun? Galak? Tiupo na ning galak niya, iwan sindugo niya. Laong niya, at kampong, uning batay ni subol at tawa, taga-asawa. Laong na subol. Laong niyangan kamukuno babay ri halungan ini. Nangyanan na. Isauda. Iintan. Himusa. Hikumala. Pagngan kumala. Kimuso ginuno. Ana lang na. In problema sintaw ini. Babay. Aun hambuklong niya kanganan babayad to. Nag-react kinuno niya.
Kimubot kumusugin uno niya. Taniyo mga anak kapo na yung mga sahabat nagpuasain atay nila, nagpuasain dila nila. Maita aum biyaita sinabi khaslatani yupsidani asya. Aun dua hinang bangyad tumahinang sintaw nagpupuasa mabatal in puasa niya. Uno yan. Al-kajib wal hasan. Amo na in pagputing iwan sin pag igil. In pag-igil sunog. Bukon nasunugin in kabayan. Sa nasunugin. Yadto mga tuwan in pagpuasa nila. Saumul aw hifzul lisan. Maayad sila harila nila hawak to Ramadan. Di sila magbisyara simpahisa. Simpahisa, amin bisyara sa kulaat. Amin bisyara magdusain, nagbisyara, magdusain dimingog. Uno yan. Impiyag bisyarahan para kala babae manusunod. Sambil magtiyaw, hindi man dyan manusuin babae. Hindi naman dyan manusuin usog. Bang nanusuin babae, nanusuin usog, buhi pa sila lutaw. Lutaw, hindi magtiyaw niyan. Bang nila ipanusuin, in pag-meet nila. Top secreted to. Hakatan bulan, labi aw bulan ini. Ala yarpus. Di man jari pagbisara rin biya turagbo. Sambil magtiyaon mga adlaw, di man jari ang kabilik. Hinday ko nina nga mga raig ko ini. Bang sila ini ang kabilik. Na, awan din tumaas masya, sumukulong ko pa. Ang kabilik kamo kay babo. Hulong na yung tagna mo na magtiyaon, ay kami nabutas. Sambil kami lang na limaas na ini. Ang kabilik na kamo. Lang ko sambil po asa rin ini. Hoon ba lang na yan? Lang ko pindahin lang ko. May talong na sinamon na yun. Ya, di ko kalan pa. Lang ko, ada ka lang mag-aksident. Puno lang ko mag-aksident. Narakon man kalong kibabo, katulan taykod ko. Aon dalawang kipagkakatul mo. Dalawang naway. Katul. Pami ikaw lang, kung ipagkakatul, 5 ra. Diya daragbos 5 tao. Pagkalaong ko 5 mo, nalong ibabo, yari pa rin makatul. Yari pa rin. Natumakalaw ko. In kaagilong ko si mga sahabat, bang adlaw na magbutas sila bilik. In pag-ayad nila hon. Bukon ko mamayta maas na. Bukon ko mamayta bata pa. Sa gawa, makad haatulan. Na, kita niyo mga anak ka po, ipiuasahan nila in dila nila, in kaagi nila nagpuasa, pindahan nila, jikrullah, manas binasadya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magjikir, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, murah-murahan mga anak ka po, ini miabot na in waktu na to, ini, po. Ang po minute pa kuno, nung sinakuang ko ini. Na, sugpatan na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya kuyag kita niyo hadis 7. In hadis 7, in paunahan, pasilungon sintuhan ng mga nakura. Imamul adid. Pula-pula mo. Swerte mga tao yan. Sila yung number 1. Maita Khalifatullahi fil ard. Sila in nagpapanaw sing kabayaan sinallahu ta'ala. Na, aon sumunod, sabon na sa api ibadatillah. Bata-bata, lungbo-lungbo, usog ibang babae, simulig siya pag-ibadatan. Nga nakapo. Buko ning kataan, bata-bata bihadto. Sa kawain siya ini simulig pag-ibadatan. Na, mga anak ka po, bangin ang anak ka po na to, wala simulig, biya kimbihay ni Ragbos.
Mag-overtime in ama. Mag-double time in ama, iwan ina, aula-aula yari kita niyo hamasa. Sibit dawain tao. Di mo kaingatan, ni sintiyakan sin anak mo subulyong budyang. Pila na baha budyangin kaya tawakan niya. Ang pari na to pag-asubuhon. Aon ama, iya subo niya. May talaw ni ama, di ko mangandol ka ako. Law ni anak, mangandol ako kayo. Sa habya nahan sin taod, sin mananasat, di ako mangandol. Natayma sin anak, ingkabtangan si maas niya. Magtayma in sali-sali marayaw. Bang bukon marayaw, dukalanin anak. Dukalan day maas, imasa na to ini. Impulan Ramadan, tagirun watabdin. Magpinakita niyo, iwan magganti. Magpinakita niyo ring halisuan pamatibot. Magganti kita niyo ring hatiyo-tiyo pa mataon. Magpinakita niyo ring hamaliso pa matibot. La tabdila li khalqillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaya tarang nakato, sinallahu ta'ala yung katantan ini. Biutangan na kita akal, biutangan na kita singkawukunhan ta, tampa kita biyaitaan, inim marayaw, inim mangi. Mga anak kapo, inwala na to na hinang, halimawaya bulan, kitaon na to. Pindahan na to na, iwan, gantian na to na. Gantian na to na, intiyo-tiyo pamataon. Gantian na to na impamahil-pahil patibot. Gantian na to na inastol pakuyan. Suway ang kasabaw. Suway ang pagpatiag. Suway ang pagkasilasa. Na, mga anak ka po, imbatayad to. May tayad to simulig sa pag-ibadatan. Nasa api ibadatillah. Wala na butas. In relation niya, iwan sin ama niya, iwan ina niya. Bukon madi. Bukon in relation. Bihan takaw auto. Bihan takaw malingkat badyo. Sa in relation nila, ambiton takaw pasulga, hiatod takaw pasulga, daitaan takaw sinlawang sin. Habulan ini biyay takato tanyo sinallahu ta'ala imusak masik ma kawayaan na to suran. O kabi nataas sin langit, o kabi nyari ababaw singgumi, tambuli mangi, o kabi maraga. Mag-ambit, iambiti kita ni. Umambit, in usog, pababae. Umambit, in babae, pausog. Ambitun sin anak, in maas niya, ambitun si maas niya anak niya. Sa in original, suway maas in umambit anak. Way nasa niya, ambitun sin anak in maas niya po. Kahulmatan, kakuyakan habata. Mga anak ka po, in bulan Ramadan ini, tawirun watabdin. Pagpinda, iban pagganti. Kaya kuyag kita niyo sinallahu ta'ala, pindahan na to na, pag-ubos pindahan, aon ganti niya, in ganti niya, nasa api ibadatillah, in lugay sin bulan ini, patubuon na to, indumiwan sinadlaw, imbinhi, hamusim sa rayaw-rayaw, amo na yung pag-ibadat sindum, iwan pag-ibadat sinadlaw. Yato mga anak kapo, na, may tayad to. Sabab in simulig haharam, matagira haharam. In simulig hamarayaw, in katarihan niya marayaw. In tao magpinda, daing hamangi pamarayaw. Ang pabunalim pagpinda niya. Tabangan siya sinallahu ta'ala.
fahuwa fi zimmatillah. In siya halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto mga anak ko. Tainguran na to imbeta sintuhan ng mga Yahudi wan Nasara. Sammauna lil kadhib. Di hapuson magdungog simputing. Di hapuson magbisara simputing. Uno pa, akaluna lisuhot. Mabasag magkaon. Kani anon sin doktor, in pagkaon niya makataas sin dugo, nagdarara kulong na ubat. Akalun. Ampeng kita bukun akalun. Diabay tayaw. Tu lawang da. Inyaon pagkaon, inyaon pag-inom, inyaon uno. Dito na sadya kita. Ampeng sila, sammauna lil kadhib, akaluna lis-suhut. Di pagsumuhon, di paglaulon, magdungog simputing, magbisyara simputing, iban di paglaulon, magkaon sinharam, maginom sinharam, amo nating kabuhi nila. In kita niuri. In halal bang nato kiyaon amod tim marayaw. Ya subay tiyo-tiyo. Bang piyataod nato, in pagkaon nato, halal da, dararon wala mampaa. Mahinang na siya darar, bukon na siya mampaa. Dahil nga sabab yadto, impagpuasa na to ini, lil khairati wal hasanat. Madawhat tanyo, ing karayawan, iwan sin, barakat dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Natubtog na rin to, yarin na in technician na mo, siliglo ako pagamahan na dahil na kuman magbang. Salam duaan na mo, ang mga kakasi nagdurungog, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.